po ka rin kakasal. Patrick Jason Soto Abriguel, 30 years old, taga 0756 Zone 4, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Michelle Tamares Balingit, 28 years old, taga 1338 Zone 4, Daisy Street, San Isidro Village, Bacolor, Pampanga. Kakasal po King Repository Chapel, Arzobispado de Pampanga, King February 18, 2024. Kenneth Paul Michael Faustino Dolorito, 28 years old, taga Black 2, Lot 32, Kensington Street, Queensboro, Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Ira Janelle Pabustan Gomez, 28 years old, taga San Miguel, Lipit Street, Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Kakasala po King Sacred Heart Parish, Talabastagan, Pampanga, King Bulalan ng March 10, 2024. Angelo Miranda Deyang, 25 years old, taga Lot 2, Pearl Street, Greenville, Jamesville 1, Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Kakasalya po kang Mary Joy Buko Season, 25 years old, taga 7th Avenue, Unisite Subdivision, Barangay Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasala po King Our Lady of Sorrows Parish, King April 20, 2024. Mark Louis Vicera Andrade, 27 years old, taga Dolores, Macabacle, City of San Fernando, Pampanga. Kakasalya po kang Jolie May Silvestre Katakutan, 27 years old, taga 218 Juliana Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Kakasalya po King San Guillermo Parish, Villa de Bacolor, Pampanga, King February 27, 2024. Na naman pong sumbagala, balo tamo tungkol ka rin kakasal, abalo tamo kang among Paul, king kiyakatamong kura paroko, or king opasina na po ng kiyakatamong parokya. Salamat po. Kambeda po rin kiyakatamong panalangin, yabet ala po ding makatuking kayadwanan, para po king kapasalamatan dating Ladies of Charity, Altar Server, Roberto and Angela Flores and family, Dario and Whitney Manalastas and family, Marie Chris Mandap, Mario and Luisa Pabalan and family, Hervasio family, para po king masipit na pamangailangan at kaya Donandad Ernesto and Nene Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza and family, Edita Kalayag, Regalada Lopez, para po king malagpuang kapaldanan Daddy Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garan Madrigal, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Sanfis Confield, Rene Henson, Jennifer Sablan Ico, Annette Espino, Margaret Licaurus, Epifania Laok, Wilfredo Vergara. Ang timuhin po ya, betala pong kiyakatamong panalangin, ng kiyakatamong kapatad na mayangon na biye, lalong-lalo na po yung kaladwa ng Jesus at adorasyon kanlas, Ricardo at Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Vic Pasha, Ireneo and Epifania Santiago, Emilio Salas, Rionel Lazatin, Benjamin Herbacio, para po kin death anniversary ng Ferdinand Poblete, Winifreda Briguela, at Ding Maldang Kaladua, Kim Purgatorio.
Pagmasusyan tayo po ngeni, ing kalimang Domingo ning karaniwan na panahon. Talakad tapo at makihabek yung pamagkanto, kindalit a pamuklat. Kaniting misa yabeta mo naman karing kakatang panalangin ing makatuking kaidwanan. Para king kapasalamatan at kaidwanan ding sablang sasaw at magmasabal king kakatamong parokya. Ipanalangin tamo naman ing lubos akapaldanan para kang Renato Etok Lobo. Miti puntamo king lagyunan ing igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ni ginutang Jesucristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyagom ning banal na Espiritu, manatiling parati kay kayo. At keka ang timurin.
Miti punta mo ban pagmasusyan tayo, ing kalimanang Domingo, ning karaniwan a panawon. King katahimikan, ganakantalangin ang ponsisyan din kay katamong kasalanan, at manyawad tamong pakalulu at kapatawaran king Ginoo, bata mong maging karapat dapat pagmasusi, karing banal a misteryo. Ginong Jesus, tibura na kang igpamo, ban uluan ding tao, at iyangat, ibat karing karelang kapanandaman at kabiguan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Jesucristo, pilulupungan da karing tao, at inulo mo ring dakal karela, karing mialiwarang kapanandaman, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ing depatan mo karing tao, inatad me karela ing maya pabalita ay bat king metong amamu at malugod a Diyos. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. King kekang kayapan o Ginoo, pakayapan mo kami karing kekang kasalanan at kapanandaman. Baywan mo kami at tayran papunta king biye alang angga. Amen. Kaya king Diyos, king kakatas-katasan, kapayaman kahit tao iyong Panalangin tamo king pakayap tang Diyos, banulwan na katamo, karing sablatang sakit. O mapamakalulu at malugod a Diyos, inyang Yesus, inuluno ring masakit, karing mialiwarang kapanandaman, bilalag na ka anting metong a Diyos ning biye at tula. Bustan mong ilako na kay kami ing sablang dewakan at takot at sama. Katmuan mo kami king mapaglunos ng lugod at panalala. Bani kami man atukyan miyang matad king pakayap ng upaya, karing sablang manandaman kasakitan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo at magramdam, king amano ng Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ng Hob. Ihob migsalitayo nga na, ing bienawari ning tao kete sulip, e namu kalupa ning bien ning metong alipan, at ing panahon na mimigit king panahon ning metong upahan, kawangis ning metong alipan, amawong salilong, o ning metong atalapagobrang alang isipan, nunemo ring upana.
Sala-salisi laring bulan, aala kong pekinabangnan, nunemu ing bunga ning lungkot. Ala kong apala, nunemu pawang puyat at tangis. Kabang makakera ko, nga kong mimisip, bakit pa kaya sumala? Kabangon ko, nga ko namang mimisip, kakaba na naman ni Aldo? Ala kong karatuna na lub, pati ngapon. Dingaldo ko, masalusula pa, king kasangkapan ning maglalala, at magugugol lang alang bitasang likwan, apanayan. Ganakan yu, metong namong pangisnawa, mapatad na ing beko. At ding mata ko, kapilan man, era na atangalan, ing tula. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Puriyan niya ing Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Puriyan niya ang Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Puriyan niya ing Ginoo, mayap ing dalit kapuriyan king kakatang Dios. Masanting at masampat ing puriyan niya, tatalakad ning pasibayo ning Ginoo ing Jerusalem. Titipunano ring memalenang mengaugse karing aliwang bansa. Puriyan niya ang Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Pakaya pano ring mebigo at bibidbirano ring sugatda. Balo na nung pilanla ring batwin at awsane ing balang metong king lagyuna. Puriyan niya ang Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Masikan niya at mayupaya ing kakatang Ginoo, ing kabyasnana, emu asokdan. Tatalakad no ning Ginoo, ring mga dakurak, at babagsak no king gabon, ding marawak. Puriyan niya ang Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, Karintao, Korinto. Ala kong matulit magmaragol, lipat ning panaral ke in mayap a balita. Makautos ka ko ing manaral, miparusan ko nung eke ipanaral ing mayap a balita. Nung depatan ko ing obra ko, king sarili kong kaburyan, atin kong asahan ami bayaranan ko. Dapot, ulining daraptan ko, antimong katungkulan, mga baldugan, king iti, obrang peniwala ning Diyos kako. Ulinita, nanong bayad ing panayan ko. Alang aliwa nune, ing pribilehiyong makapanaral, king mayap a balita, aalang bayad. At makidwang karing katuliran ko, king obra ko, para king ebanghelyo. Tao kong timawa, na alipan ning ninuman. Dapot, gagawan ko yung sarili ko, alipan ding sabla, ban makayagyag kunda kalatao, para kang Kristo. Karing may naking kasalpantayanan, meging may nakong kalupara, bako lang ayagyag, inya gewa kong ing sabla, ing sarili ko, karing sablang tao, bakong ayagyag, ding mapilan, king makananumang paralan. Daraptan ko iti ulining ebanghelyo, bakong mirakayanan, king kanwanana.
ing ama Kalakad tapu ban parangalan ing mayap abalita. Dela nalaring kakatamong kapanamdaman at tibatana isablatamong sakit. Hallelujah, 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 kaluguran kong kapatad, ingginu manatiliya kaya kayo. At keka antimurim. Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginu. Kalakora king sinagoga, tinagluslar Jesus king Bale, Simon at Andres. Kaya bere Santiago at Juan. Makarateya king matas alagnat kanita ing katuwangan ng Simon. At sinabi ring agad kang Jesus. Lepitan ng Jesus, telanane gamat at seupaneng tinalakad. Kanita murin likwane ning lagnat ing matuwang babae, at ya ing migsilbi karela. Inyang sisilim na, limbog ne ingaldo, ring tao, delaro kang Jesus ding sablang masakit at alipnan ding demonyo. Ding sablang memalen, may tipon la king tulid ding pasbul ning bale. Pepakayap no ring dakal a taong masakit, makimiyay liwang kapanandaman. Penabinala naman ding demonyo, ena pepaburen migsalita, uling balura nung nino i Jesus. Galingaldo pa, mibango ni Jesus. Mintaya king metong alugal at tahimik, luwal ning balen, at karinya menalangin. Penintun deri Simon ampon ding kayabena. Inyang igit de, sinabi ra, panintunan da ko ring sablang tao. Dapot Jesus nga nakarela. Kailangan tamo namang munta karing makalapit abalen. Bako namang makapanaral karela. Iti yung sangkan ning pamaglako ko Kapernaum. Inyali nibut ya king mabilog a Galilea, manaralya karing karelang sinagoga, at panabino ring demonyo. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kutnanda kayo,
pakibatan nyo ko itang tutu. Nino mo kay katamu ing alang bitasang panandaman kingkeyang pamikakatawan. Alayang bitasang sakit apanandaman. Atimpo, pelalong deng anak, manandaman. Kaya rin ko pong megmisa king San Jose panlumakanan din. Sabi na nitang metong ay ma, among, deni pong atlo kong anak, may hospital la, ni nanula, mika pneumonia la po. Pelalong anak, ating sakit. Siguradong atintangang sakit. Inya, kutnanda kayo, nino kaya kayo deng ating arthritis, magdaslang gamat. Nino kaya kayo deng ating diabetes, o nino kaya kayo deng ating tamaritis, nino kaya kayo deng asthmatic, o matas a presyon, nino kaya kayo deng baluyo ng matas ko cholesterol, ang pong triglycerides, pero mamangang ko pang babing mataba, ang pong titiltilye pang patis, o kaya mamangang ko pang chicharon. Nino kaya kayo deng ating diferensya baga, batu, ate, nino deng ating sakit puso, aliwa po deng may bigu puso ne, heart disease. Kaya lang kaya katamong harapin, ating health issues. Ating tang sakit, ating tang kapanandaman, manandaman tamong sakit. Oneng ing sakit, emo sakit pamikakatawan o kabulasan. Atin mo namang sakit king kaisipan. Kalupa na mo ning depression. Balayo galang, then mong magka-nervous breakdown, ilang daralan depression. Pero lalong ita mo, nang kay makaranas ta ng mild depression. Potang alata ng ganang talakad, alata ng ganang magobra, nako mandilo, parumingguna, o kaya eko bisang luluwal ka rin kaya kayong kwarto, magmukmuk, magdilidili, malungkot, tatangis, kikiyak, ikayong dili. At eta na agagawa itang responsibilidad, akekatamong sukat, dikilan. Makaranas ta na kanitang depression. O kaya, paranoia. Dakal at taong insecure, paranoid. Isipan da, pisasabihan dala, ring aliwa. Ulining karelang malala may insecurity, isipan da, at tinlang mas tsurang isipan karela, ding kaparadang tao. Nino mo kaya katamu, ingalang phobia, o trauma, atintangang pitatakutan, uling atintamong masakit at maplas akaranasan amilyari, inyang anak tamo, amitanam karing kaya katamong kautu, karing kaya katang kaisipan, at ang ganang eni etapa makapag-move on. Atin mo namang anti-social kaya katamo. Bisang makirungot, makyabe, makialubilo, karing aliwang tao. Atin lang sariling yato. Ngarapen, king lengguahing eni, atin tamo kanong mental health issues. Inya, usong-usong eni, ing wellness, ing lingunan tala, ding kaya katamong sarili. Pero, atin mo namang makaranas kaya katamong miyaliwang klaseng addictions. Sabi ko ping kaya kayo, aliwa mo deng addict keng drugs, ilang addict. Atin mo namang addict keng alak, deng alcoholic. Atin mo namang addict keng obra, deng workaholic. Biyasang magpainawa. Atin mo namang addict keng sugal. Atin mo namang addict kareng gadgets. Itangalanong gagawan nun mag-Facebook, pati ngapon. O atin mo namang addict keng pornography, keng sex. Atin mo namang addict keng chismis at indredos,
nyausan talang marites. Atin mo namang adik keng pamangan. Kaluguran kong kapatid, ating malalam apanibatan nung bakit ing meto nga tao atin niyang adiksyon, atin niyang sakit, pilubluban. At atin tamo namang sakit, espiritual. Atin taong eda apatawad ing karelang sarili. Eda atanggap ing migkamalila. At nang kalalam ing karelang guilt feeling. Ing tutunan niyan, pepatawaran na noning hapong Ginoo. Pero ila, magkasakit lang mamatawad king karelang sarili. Kaya lalong iti, sakit, kapanandaman, makapag-paralyze kay katamo. We get stuck in a particular painful experience. Bala mo makarate tamo. Kareting miyaliwa tamong kapanandaman, pamikakatawan, kaisipan, pilubluban, oy ning mayap abalita kay katamo. Karing penandit a down na down tamo, etami kimut, alatang akarapat, etami galo, uling matindi, ing kakatang panandaman, Jesus, lalapit iya kay katamo. Nung makananong lepitane, ing katwangan ng Simon Pedro, at inatsyat na yung gamat na kayo, at seupaneng tinalakad, at inyang mibangon niya, mipaldan niya, kinayap niya, at kayari na nita, pigsilbiana la. Makanyan mo naman ing gagawa ng Jesus kay katamo. Karing kay katamong miyaliwang kapanandaman, lalapita na katamo. Yadwang ne, babiene ing gamat na kay katamo, ban kanita, mibangon tamo. Bang kanita, ulwa na katamo. Bang kanita, pakayapa na katamo. Uling, nakatamo buring manandaman, kabang-kaba, ning Ginoo. At oy ni pa, ing mayap abalita, kay katamo. Karing kay katamong kasakitan, kayabe tayo, ing Ginoo. Libana, patina ing kakatang kasakitan, eya alangan king kasakitan at kamatayan. Uling kapamilatan ng Jesus, mekirakeya king kakatang kasakitan at king kakatamong kamatayan. Inya potang manandaman tamong lungkot, pamagdilidili, aintindihan ng apong Ginoo. Inyapin, daramaya na katamo, abayana na katamo. Kaluguran kong kapatid, sana ing balang pamangading daraptan tamo, ing balang pamanalangin agagawan tamo, ing pamakiramdam tamo, king mabiyenang amano ning apong Ginoo. Ing pamananggap tamo kang Kristo, king banal apamakinabang, magdalang kasngawan, karing kay katang kasakitan. Pakayapan da katamo, karing kay katamong miyaliwang kapanandaman. At potasan ng kinayap tamo, kalupa na ning katwangan ng Simon Pedro, magsilbi tamo naman. Magsilbi, karetang kapatad tamong daralan, miyaliwang kapanandaman. Uling, ing taong mipaldan, ing taong kinayap, king kayang sakit, metong yang instrumento ning apong Ginoo, ban pagkalubanong kapaldanan, at pamipakayap, ding aliwang masakit. Bakit? Uling aintindihan tamo, ing karelang kabilyan. Balu tamo, ing karelang panandaman. Uling ibatana, king karelang dadalanan, inyapin, mas aintindihan tala, mas adamayanan tala, mas ayan tabayanan tala, uling aintindihan tamo, ing karelang
dadalanan. Kaluguran kong kapatad, sana ing pamakisan metong tamo at pamanantabi, karing kapatad tamong manandaman at masakit, magdalang lubos at ganap akapaldanan karela. Talakad tapo. Abe-abe tamong ining ipasyag, ing kakatamong kasalpantayanan king Diyos, amag kalublubos at ganap akapaldanan, karing kakatang kapanandaman. Sasalpantaya. Pantaya ko, King Diyos, igpang may payang tutu. Di na lang King Banwatiyato at ang Heso Kristo anak ng bugtong aginuta mo. Pingaglik ng paya ng Banal na Espiritu, ibayit kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, Lipa King Cruz, Mete at Mikutkut, tinipaya karing Mete, King Tatlong Aldo, sinubriyang Mebe, ipayta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpang may payang tutu. Iba't ka rin magbalay ka naman keti, banmukum ka rin mabi, ampong mga mate. Sasalpantaya ko King Banal na Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasubidang Mering Mete, at King Bealang Angga. Amen. Kapatad, idalata lang ini king ginuring sablang taong mangailangan kaya, lalong-lalo na dinganggang kapatad tamong ating miyaliwang sakit o kapanandaman, kilub at luwal ning Santa Iglesia, at nga tamong manalangin, Gino, pakayapan me, ingke kang balayan. Ulitan tayo po. Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. Para kaling sablang magdulab, king Ginoo, aeman makibalo, king kayang lagyu. Para kaling sablang balayan, asasamba, king Ginoo, ralamding mayaliwang lagyu. Manalangin, taking Ginoo. Gino, pakayapan me, ingke kang balayan. Para kaling sablang sasyo, king Ginoo, king karelang kaligaligan, at para karing dakal amisinup, king karelang kasakitan. Manalangin, taking Ginoo. Gino, pakayapan me, ingke kang balayan. Para karing alang bulad, king karelang kalungkutan, sakit o ketuan, payit a panamdaman, at pamanangging mamatawad. Manalangin, taking Ginoo. Gino, pakayapan me, ingke kang balayan. Para karing kontemplatibo, king Santa Iglesia, ang manalangin, king lagyuring tawong maralas, mga lingwan, mawos, king Ginoo. Para karing sablang apostol, amipabalo, king Ginoo. Manalangin, taking Ginoo. Gino, pakayapan me, ingke kang balayan. Para king metong apamik samak, king lugod, karing Kristiyano, ring aliwang iglesia, at kayabe ring manalangin, king Diyos, karing tutong dakal aparalan, manalangin, taking Ginoo. Gino, pakayapan me, ingke kang balayan. King katahimikan, di papanalangin tamo, para karing kaya katamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo naman ng kapasalamatan at kaidwanan ding sablang kapatid tamong sasaw at magmasabal king kakatamong parokya. Tanggapan na sa aning Diyos, ing kapasalamatan ding bibilog king Ladies of Charity at ding kakatamong altar servers king parokya. Tanggapan na sa aning Ginoo, ing kapasalamatan di Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Marie Chris Mandap, Mario at Luisa Pabalan, ampon ing pamilyang Herbasio, kambeding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tamo naman ing makapasubalid ang kaidwanan di Ernesto at Nene Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza at ing kayang pamilya, Editha Kalayag, ampon i Regalada Lopez. Pagkalubano sanang lubos akapaldanan ning Ginoo, tingagang kapatid tamong masakit, lalong-lalo na di Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Perry Deirit, Renato Etok Lobo, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Margarita Balingit, Sanfis Confield, Rene Henson, Jennifer Zablan Ico,
Anet Espino, Marget Lecaros, Epipania Lauk, Wilfrido Vergara, Amponi Aurora Bautista. Ipagkalog na sa aning Ginoo ing masibit ng kayadwanan di Randy Bautista ating kayang pamilya. Yuli Nosa naking kayarianang maligaya, di hanggang kapatid tamong mayamong nabiye, lalong-lalo na ding kaladwari, Jesus at Adorasyon Canlas, Ricardo at Juliana Gonzalez, Vicente at Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Vic Pasha, Ireneo at Epipania Santiago, Emilio Salas, Rionel Lazatin, Benjamin Herbacio, Ferdinand Poblete, Winifreda Brigela. Antimurin, ing kaladwa ng Alan Simbol, ating maldang kaladwo, ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, pakayapan mi ingke kang balayan. O Ginoong Yesus, pasulungan mo ing kamalayan ding kaya kaming komunidad, king pamangailangan ding dakal, king karelang kasalpantayanan. Migit mo keng iturong miyatad king metong at metong keka, o ginumi ngenit manggaman king alang angga. Amen. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong dawon, matampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo, tindaon karinggamat mo, hingapuri at igilgay ning kayo lagyo, hingga katamo isaplala at mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, aginumi, manan na sanang iting tinapi at alak,
binyemo para pamangan mi ket king yatu maging sakramentune ning bieming alang angga. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya ke kayo. At keka antimurin. Yat nayo ring pusuyo. Makayat nano king ginu. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya. King lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang karangalan. Ang giyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbali kelub keka. Ulinita yung kaluguran mong anak, meging tao yung kalupa mi, ban nating kalupa ming taong makapagligtas keka mi king kapahamakan, at pangaliliking dalan. Kapamilatan na ring anghel ning banwa, iyampang daing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuge sanang siwala miking karela, king matagumperang dalit ning kapurian, kabang ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king aslag ding espiritu mo. Ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayuya mi daon kusang lub, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidaon para kekay. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyeneng kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at pinumkokan iti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kekay at para karing sablang tao, banketa mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti, di lang kapigaganakan kanak.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangeni gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw miya keko, iting tinape ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan mayo pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman din kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, dening ipanalangin mi at gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen ay induning Diyos, kayabe ng San Jose, kaya bering apostol at ting sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kaguming banal na espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alang angga. Ilapit talangin ni King Higpa, din kaya katamong miyaliwang sakit at kapanandaman, at adwan takeya, ing pagkaluba na katamong lubos, akapaldanan.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangapos. O ginuming Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik danding kaya kaming kasalanan. Nung nelawan mo, ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, agpangking kapurian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatiling parati kaya kayo. At keka antimurin. At ngayon masayatang idake king metong at metong ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kaya kayo man po. Peace be with you. Nyo'ing kordero ng Diyos, nyo'ing minalako, king kasalanan ng yato. Mapalad la ring mayaws magisulo, king apuna ng kordero. Ginoo, ekman tapantanggap keka, dapat ikas ming amano mo at kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos, sa igpami, pagkaluban mo keng dake, king metong atinape at king metong akalis, at gagawan mo keng metong kang Kristo. Sa upan mo keng magdalang kaligtasan at tula, king mabilog ayatu, lalong-lalo na karing kapatad ming masakit. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Iklo ko pong pasibayo para karing kapabaluan. Dakal pong dakala salamat, king pepakit yung pamakisan metong at debosyon, karing mindu, ing Santo Cristo del Perdon at ing Birhen de los Remedios, king pamandalo da, king kakatamong parokya. At salamat mo naman po, karing lamak dinakeyu, king mabilog pong parokya, as of January 24, kaya pong report, may kalikom tamong mamalagang 200,177 pesos. 200,177 pesos. At King University of the Assumption po, initially, may miyala pong 163,110 pesos. At napun pong menatadtamo, binyeta na itang 54 bags of rice, tsa 25 kilos. At inya pong kalakota mo, may deliver na in 176 bags, tsa 25 kilos abiyas. So, dakal pong dakala salamat, king dinakit tamong lamak, at mayap oras kay katamungan. Palakpakan tayo po yung betong at metong. Pasibayo, karing kayanakan, bisang mag-attend king Vocare o Vocation Day, tatatag ng Mother of Good Counsel Seminary, and pong February 17 ito, aldo yung Sabado, pati nga po niya po. Karing detalye, makibalo na kayo mo kay kami, kanakuan pong karing kakatamong youth leaders. Then pong Miyerkules de Ceniza, deta pong kay kayong palaspas, pakiyata diyo po, king opisina ng parokya, uling gamitan tala din ng Ash Wednesday. At intamo pong adwang misa, Keti, alas 6:30 na po ning abak, ampong alas 6:15 ning bengi. O sana po makatagon kayo, kareting misa, banabayabe tayong umpisan ing panahuna ning Kwaresma. At mag-resume na po kanyan, ing kakatamong regular weekday mass schedule, mag-umpisa na yung Martis, alas 6:30 na po ning abak. Pasibayo po, karetang kapatid tamong bisang makyabe pa, king kakatamong mass wedding. So mag-apply na kayo. Malapit na po ito ng March 16, aldo Sabado, alas 9 na po ning abak. Agpangpuking Barangay Council at intamong Kuraldal, makaschedule ng March 9, alas 7 na po ning abak. At karing kapatid tamong Matua at Masakit, aburiyo pong Palanya, tintamo pong Day of the Sick, gampanan tayo po ng February 17, aldo Sabado, alas 6:30 na po ning abak ketiking parokya. Tamo po agawa next week, uling Dominguya po, tuki-tuki la po din kay katamong misa. Inya nene pong February 17, Sabadong abak, in kay katamong Day of the Sick. At katataulian po atin tamo pong Lenten Recollection, anting metong parokya, ng February 24, aldo Sabado, alas 9 na po ning abak hanggang alas 12 ning ugtong aldo. Yung kaya katamo pong kumbiradong talapagsalita, yapin po'y Father Jasper Sanita, metong formator, King Mother of Good Counsel Seminary. Dakal pong dakala salamat. Talakad ko pong yeni para king tauling bendisyon. Inginuma na tiliya kay kayo. At keka antimurin. At mantabe kay kayo at karing kaya kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingigpa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Apag masusyantane, ing banal na misa, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat, King Diyos.